Motle makeisheneng a rona metseng mo re phelang teng ho na le ntho e nngwe e bonahalang e baka mathata a maholo. Mme ntho ena e baka mathata ke taba ya ba profeta ba bangata bana ba profeta ba tletseng makeisheneng metseng eo mo re phelang teng. Ho na le bana ba bang ba dikolo haholo, bana ba banana ba nkelwa di-cellphone tsa bona, ba nkelwa di-iPad tsa bona, ba nkelwa disebediswa tsa bona tseo ba di sebedisang dikolong ka batho bana ba ipitsang ba profeta. Ka Pretoria ka mane ho ya showa a se mo profeta ke profi kore a se mo profeta ai ha o tla ka mona ka bothembesa le hona teng ka mono sello se sengata a se mo profeta ke profi feta kore ke mathata na haisana. Jwale ntho e makatsang ba profeta bana bongata ba bona ba ya ho batho ba bomme ba bua le batho ba bomme. E mong ha fihla a tlo rapella mmenwa a mothetsa ba tshosa batho ba bomme. Ha fihla wena tlo mo rapella ka mmotsa hore na o na le condom na moprofeta a ka botsa ntho ha mmenwa a tsena yona ra ha kena yona e motla na o na le plastic ya borotho na o teng mo profeta le bibeleng e kileng la utlwa batla le plastic ya borotho. O teng mo profeta le bibeleng mo mamedi ha o bala bibele le kileng la utlwa a batla bo di condom le pele a tlo rapela pele a tlo bua ditaba tsa hae ha kena ka tlong fela o sa botsa hore na condom mo diteng ke mo profeta ntho tsena di etsala metseng ya rona. Mme ka nako ena ya motshehare jwalo ka batho ba lesio ba le mesebetsing ba tletse ba theosa ba nyolosa ba profeta ka bibele tseo seng di bibele. Hobaneng ntho tsena kore tsona tsena tse bohloko mo bana batho ba betwang makeisheneng ba betwa ke batho bana ba reng ke ba profeta mo le bana ba bantsietsing bana ba dikolo ba nkelwa dintho ke batho ba reng ke ba profeta. Hobaneng batho bana ba tla ho rona haholo tjhaba tsetsetso? Hobaneng ba bapalla ho rona ha kana mme hobaneng ba bapalla ho batho ba bomme? Hape hobaneng ntho a pila a fihla ho motho wa mme a be se a nahana mosamo? O reng wena motshehare ka nako e ntate a kena a ikentse moprofeta a rotlo o rapella? O reng?